Ke he pōnei, koe tau manatu hanga au ke whiwhilianga he Palestini ha Amerika mo maweheanga Paris Agreement. Ko malikisi e tau numela tangata whanaunga vēwa he tau ua awhi mo ua whulumawha. Mo e whakatūtalaanga mo i hukui fōu he whakatūwhana Australia wa lilifugo Olivia Poncan. Whakaalawhalahi atu, kua au koe stapāwihi hane he tōlo do walatala tutupu ke lata ia mo i pūli he pōnei. Whakamua kua whakamawhana mai e takitaki he whahi hikianga he matangi he matakau SPREP ko Tangaloa Kupa ke kau whakalataha mo e auloa ke taunga hua ke lango matai e motu mai he tau le kua tupu ha koe hikianga he matangi. Tala hau mai fōki e ia hana tau manatu ha koe whiwhilianga he Palestini ha Amerika ko Donald Trump ke uta kehe mai e motu ko Amerika he maweheanga mahuinga he tau motu he lalolangi ne whakahingoa koe Paris Agreement. Ko Tangaloa Kupa halo ko ia e takitaki he whahi hikianga he matangi he kautaha SPREP. Mai kia ke tūtala mo ia he whahi taupu e kua maoli tō liwa atu ia ke he motu ko Samoa. Hako Niue au, manako whuki au, ke whakamalikisi hake tau lang matai ke he motu whakaheli atu tōru ai ko Niue. Siko mena ia, hako ni aole ke kauwhalataha tau tōru osi, a tau tōru Niue tau tangata mai whakatūwhono ke ngā hua uloa. Hako mena koe ngā hua, e lata mo e hikianga matangi, climate change, ai lango ni ke he whakatūwhono. E koe ngā hua ni he whakatūwhono, koe ngā hua he tau tangata osi, ha tau tōru osi, tau ekalisia, tau maanga, tau matakau NGO, mo e private sector. Mo lo tolu whoki he whakatūwhono. Haka mena i loo si tau tolu, lau iau se tau tolu. He tau mena tutupu hako hiki anga matangi. Ko ia taha he tau pulotu he atu Pasifika ne haisia e tau pulanga mo e kumilanga matai ke lata mo e tau motu iki ne whai lau ia tu mau ke tau likua tupu mai hako hikianga he matangi. Koe mga hao nei, ne koe tupu ai e lekua nei, siu iau koe lekua. Ko snakai hako. Haka mena ai nakai hako. Ai lang matai whoki ke tau motu iki. Whakatai koe ua e piliona tāla he motu ko Amerika ne whai fuakia he tau takitaha ke lata mo i tau whakaholoanga hikianga he matangi. Koe whiwhilianga nei he Palestini ha Amerika mui mai he tua he tau hokotaki mai he matakau World Meteorological Organization ne whakailoa koe tau uawhi ua whrumawha ne mua atu e vevela he lalolangi. Koe taha he tau matapatu whiwhilianga nei he maweheanga he Paris Agreement ke ta ofi e vevela he lalolangi ke aua mō lea e taha poini 5 degrees. Pe hea Tangaloa Kupa nā kai fōu fōki e tau whiwhilianga nei he Palestini ha Amerika ha koe mena pihia fōki e hana whiwhilianga he tau uawhi hongo whulumawhitu. Koe whiwhilianga he whakatūwhono ia ke ua akia nei. Whiwhilianga lau tolu, ko tau se pihia lau tolu, he mga hawhakamua ne kautu e Palestini ko Donald Trump. Se kua liu whoki a ia kautu whoki, mai tua ia ke eke mo palemia e hana kautu, mai nā kai whiwhili, hana whiwhilianga ke au kehe a Amerika. Mo e tau whakamolianga, tau ngā hua, ne kua whakawhitāki ai, e lalolangi me tau motu osi, he lalolangi ke lata mo e puipuianga he tau motu, ne kua lau ia hako e hikianga he matangi. Siko mena ia, kua whitai i loa i tau toru, whitai i loa i whalu motu, tokolonga he tau motu, e tau mena ka tutupu, hako e hana whiwhilianga. Hako e tunga ia ai koe mga whakamua nei ko tau se ai pia. Kua whitai i loa i tau motu, kua whitai i tau motu e kumi atu whoki, kumi lawa te ke whalu atu motu lalahi whoki, si pia whoki ni ke he tau whalu company, mo e whalu a tau tangata ne mutupi ke langamatai e tau motu iki. Si pia whoki ni me kau ngā hua SPREP ne kua ngā hua au ki ai, ha mau tolo ta ngā hua na kua whakatoka ke lata mo i tau nei, ke kumi whoki tau puhala, ke asi haki
mo e whakamalikisi hake e tau lao mataia ke tau motu Pasifika. Koe motu ko Amerika taha he tau motu toko tolu he lalolangi ne mua atu e lahi he whakamoaleanga ki he tau kese kona. Ka pehe e Palestini ko Donald Trump, koe tau manako he motu ko Amerika ke whakaonga e tau lolo ala mo e tau pinisini ke whakaholo ki mua e tau ngahua whakalau lahi he motu ko Amerika. Taha e matapatu manatu ne whakakise he takitaki he matakau ACT Party ke he whono i ki pule he motu ko New Zealandi, me manako ia ke hiki e tau whakaholoanga ke whahe malolo sino he motu nam. Kai pehe e ke pule motu Lilifu Olaf Jacobson, ka whakamoli he whakatu whono New Zealandi e tau manatu me tau manako nei he matakau ACT, tō lauia lahi e tau momui he tau tangata he motu. Ko tau manatu nei ke utakehe mai e tau whahe malolo sino mai he whakatuwhono ke privatize. Pihia e tau manatu he takitaki he matakau ACT ko David Seymour. Talahau mai whoki pulutu ko Sir Colin tuku i tonga nā kai fōu e tau manatu nei he matakau ACT. Ko e tau manatu whakapolitika. Kai ke whakamooli tō lauia lahi e tau tangata ne nā kai whai tupe ke tutungi ha koe pihia e mena ka maua mai ka hiki e tau whakahaloanga ke tau whahi malolo sino he motu ko New Zealandi. Tō mitaki ni a lauturu ne muhu tupe ka e tō masemaskele a lauturu ne nā kai whai tupe. Ko lauturu ka lauia lahi koe tau tangata Pasifika mo tau tangata Māori. Mai longa whoki e tau manatu he palemia ha New Zealandi ko Christopher Luxon mo tau amanakianga ke whakafua he wholu he tau koloa, mahui ngā he whakatuwhono he tau mga hui mua ka kautū ke he tau wilianga he tau kahau. Ko e hukui he whakatuwhono a Australia ke he motu ko Lilifu Komisina Olivia Poncam, ko amanakia ia ke kamata wholu tau whakaholoanga ke lata mo e whahi tunukai, mo e tau whahi tau pisinisi. Ke he whakatutalanga whakamua hana mo BCA News he mamhe aho nei, ne whakakise ia e whalodo amanakianga ke hoko mai e taha tangata tunukai mai he motu ko Australia, ke tau se tau whakaholoanga, ke lata ia mo tau puhala tunukai. Koe amanakianga ke whai whakaholoanga whoki ke lata mo tau whanau, ke whakaako lau tolu mo whakaohoho ke he whahi tunukai, ke whakaonga he tau puhala mo tau menakai motu. Ko whakise whoki e ia e tau whakaholoanga ke lata mo tau whanau whakaako, ko hawhangi he mga aho nei ke lata mo au tolu ko manako skola sipi ki kamata i he tau uawhi uafrumaono. Pehe mai Lilifu ko Olivia Poncam, tu mau ni e tau whakaholoanga he motu ko Australia ki e lango matai ki he whalu he tau ngahua whakalaulahi e motu ko Niue, mo e whiaki e tau whehanga ianga mawhala he tau motu neua. Nā kai fōua ia ki he motu, mō lea ua fulu tau he ngahua ia ki he whahinga hoa Foreign Affairs mo i trade. Lahi fōki i hāna tau ngahua ke tau whakaholoanga Pesa Plus ke motu nā ko Samoa. Kai ko Niue e motu whakamua ko katofa ia ki ai koe komisina. Taha e tau he katofa anga hāna ki Niue. Ke he whahinga hoa malolo sino he tau mga aho nei, ko liu ni e whahinga hoa malolo sino ke whakamanatu atu he tau tangata he motu, ke mailonga ko liu mafuta hake tau nu mela he tau tangata ni maua ke hinga ngao ko visi hongo fulu mahiva. I ne awhi ne whakailoa ai, koe toko whitungu fulu mataha e tangata ko maua hinga ngao, hongo fulu mawaulo lau tolu ne pikisia fōu, ke he tolungu fulu maono i tau tu la whakamua, mo e toko lima lau tolu ko malolo mai. Kai toko tōlungu fulu maua e tangata kua iloa, koe maua ngaia ki hinga ngao, moe maeke ke whakapikisia atu whoki. Koe matahiku he mahina masi he tau uawhi ua fulu matolu ne ka mata utakehe tau puipuianga he whakatuwhono ki hinga ngao ko visi hongo fulu mahiva. Koe whalu tangata ni pehe kua anga moe mahani whoki alau tolu ki hinga ngao nei, ha kua tunga ni e ngao flu. Kai tū mau e tuanga he whahinga hua puipui ngangao he whahe malolo sino ke hātaki ki he tau tangata he motu ke aua whakahanoa ke tau puipuianga ke ngangao ko visi hongfuru mahiva. Mai longa lahi e tau whanau ne nākai la maua e tau huki puipui mo lau tolu e tau tangata he motu ne whai ngangao whoki ne ke maua lau tolu he ngangao nei. Koe mana ia ka iloa ko nākai malolo si sivi ke he ngangao ko visi hongfuru mahiva. Ka kisia ko maua he ngangao, si nofo taha mo ia ua whano wiko ne ke whakapikisia atu e koe e whalu. Ka whaihuhu si kumi atu ki he whahinga hua malolo sino ke he whale ngangao Niue fōu. Tā he pulotu ne hoko mai ki he motu he tau whahe tapu e kua mole ke tau se tau whakakuanga ke lata mo tau lapa asbestos. Ngā hua ia nei ko Alex Wood mo e whahinga hua takataka i motu ke e whakaako e tau tangata ngā hua ke i loa mo mai longa i tau puhala kua utakehe ke utakehe ki tau lapa asbestos nei. Ha nei alo sana sio ne holo mo i tau walatala ia.
Ko tau whakakoanga nei whakatupe ki lalo hefo he tau whakaholoanga Back Waste Plus mai he European Union mai whakangahua he matakau SPREP. Poto ia ai hong fumalima e tau motu he Pasifika ki he tau whakaholoanga nei ki utakehe e tau hazardous waste. Ko Niue e motu whakamua ki tau se tau whakakoanga nei. Talahau mai o whisangahua ko haka tonga tule, ko lewa i loa moe mailonga tau koloa asbestos nei ki he motu, hako tau koloa ki he tau tua whare me tau kaina. Ko halo tūlu tau ngahua he tau tau kwa mole ke oko moe pota he tau lapa asbestos nei. Pehe mai o whisangahua ko luina vilila ko tau veve asbestos mo tau veve mai he whahingahua malolu sino mo tau e-waste e tau whangaveve hazardous waste he motu. Ko malikisi hake e tau numela tulisi ne whananga mai ki he motu he tau mga hala nei, mua atu ki he tau kwa mole tau uawhi uafruma wha. Ki whakatai atu ki he tau numela he tau whakamua uawhi uafruma tolu. Ko e uafruma walu paseni he malikisi hake, pihia he talahau mai he takitaki he ofisa whananga vēwa, ko Maika Fuhi Niue Viviani. Pe he mai a ia ko e mitaki lahi e tau whakakisianga nei mai he tau numela tangata whananga vēwa, ki sia kia e whiawhia halau tolu ke he vēwa mai ki Niue. Koe motu ko New Zealand ne tokolonga te tangata whenanga ewa mai iai, mui mai e motu ko Australia. Koe maua ngai ni e tau motu nei, koe numela taha me ua he motu neo mai e tu tangata whenanga ewa. Ka kisia whoki ke tau numela, ko marikisi hake tokolonga he tu tangata whenanga ewa mai he motu ko Australia, mo he whiawhia lahi alau tulu ki o mai ki Niue. Mana koe ofisa mai tau tangata whenonga ewa ki tuku atu e tau whakauilahi ke tau bisinisi mai tau tangata he motu. Ha kua kau whakalataha mai whahinga hua ke lata mai tau tangata whenonga ewa ne ewa mai ke motu. Amana ke wakalele ke hoko mai langa ua he whahi tapu ke kamata he ahongofua aho le mai mahina me he tau nei. Nasana Sone Holo, PCN News. Ke whakaosia ki e tau walatala ki he pōli he pōnei, ko amana ki e whānau ke pole, ke whakahoko e whānau whakamua he tau nei ua awhi uafruma lima, whakahoko a pongi. Ko e whānau ke uafruma ua aki he whānau ke pole ke hongofuluma walu aki. Mai eki ke whanongonongo ke he leo taongo Niue, mui kise ki he tau whakaholoanga he TV Niue ke he channel taha. Tō kamata e whānau ke pole a pongi he matahola hiva. Pihia tau tōla tō walatala tutupu ke lata ia moe pōuli he pōnei, matutaki mai he pōtu loto, ke lata ia moe tau walatala whakaperitania, mo ana makapelu li, kai tuku atu tau ifo mnuina ke lata moe a whiawhi, Westa Pāwihine mawehe atu, no nofo.